česta tema, to jeste česta, da kažem, konverzacija između mladih i starijih ljudi u današnje vrijeme jeste koje su, da kažem, sličnosti i razlike između današnjih generacija, to jeste generacija gdje smo mi, moje godište i vi, koji me mladi slušaju, i generacije naših roditelja, to jeste starija generacija. Ukoliko vas zanimaju takve stvari, to jeste česta je to tema, kao što sam rekao, onda sam odlučio da snimim takav klip koji su sličnosti i razlike između naših generacija. Ukoliko želite da saznate do kraja, ostanite do kraja klipa da bi mogli to da saznate. Uglavnom, nisam se pozdravio, veliki pozdrav svima, dobrodošli ponovo na moj kanal. Neću da se predstavljam, dobro znate ko sam i što sam. Pošto je to rekao malo da promijenim uvod, jedna osoba mi je to tako savjetovala. Ali naravno svi znamo da ovdje nije u pitanju uvod, nego tema ovog klipa. Kao što vidite i po samom nazivu, sličnosti i razlike između današnjih generacija i prošlih generacija. Pa, kao što sam rekao, sve ove klipove koje snimam, otprilike znate neku teoriju i svega toga, ali danas ću ja da nabrojim te određene stavke. Prva stavka koja je prva razlika između naše generacije i starih generacija jeste tehnološka revolucija. To svi znamo da smo, što bi se rekao, moja generacija i vi mladi koji me slušate, to je generacija gdje smo rođeni u vrijeme tehnologije, pogotovo World Wide Web se razvio 1990. godina, što znači da je tada tehnologija se poboljšala po pitanju toga i onda je bilo rasprostranjena u cijelom svijetu. I kao što sam rekao, moja generacija je rođena u tehnološkom vrijeme, za razliku od generacije naših roditelja gdje nisu imali telefone i gdje su imali obične telefone samo da se čuješ ti osobu preko puta tebe i ti on tebe i to ti je to. Znači, prije svega imate veliki dostup, kao što sam rekao, internetu, što je naravno i prednost i mana, i to je naprosto ono što morate da shvatite. Ja samo govorim da, što bi se rekao, tehnološka, da kažem, stvar je dobra u tome što kakav je njen korisnik. Ako je korisnik dobar, onda je naravno to sve ok. I ako korisnik koristi to za dobru stvari, za pametne stvari, onda ipak smatram da tehnologija je korisna. Ali naravno, 90% slučajeva, možda evo manje, da ne budem toliko kurježan što bi se rekao, 80% ljudi ne koristi tehnologiju kako treba. Znači ne koristi telefon na pametne načine, nego gledaju, da oprostite, na sramotne stvari, gledaju masu nasilja, ubistava i masu stvari nemoralnih. Znači, generalno ću da kažem da ta razlika između naših i prošlih generacija jeste tehnološka revolucija. Ipak smatram da je dobro što smo rođeni u to vrijeme tehnologije, jer imamo prednosti, neke kažem prednosti, ali naravno znanje se ne oduzima, na primjer, od starih generacija, što, na primjer, stariji su voljeli da čitaju knjige, da izlaze u parkove. Ne kažem da mi to ne radimo, ali mi smo mnogo više vezani za te pametne telefone i onda generalno te vrijednosti što drugi proizvode, što su drugi proizveli prije, ko nas ne važe to. Malo prije sam pomenuo ovu riječ, ako ste obraćali pažnju, to je druga stavka, vrijednosti. Na primjer, generacija koja je 10 godina starija od mene reći će da je moja generacija raspad sistema. Generacija koja je 10 godina mlađa od mene, ja ću reći da je ta generacija raspad sistema. Generacija koja je, na primjer, 20 godina starija od mene reći će da moja generacija nije čelična kao njihova generacija. Ako ste primijetili, vjerovatno se to dešava i svaka generacija je, da kažem, takva da osuđuje one mlađe, zato što mlađi možda nisu čeličniji, ali imaju neke, da kažem, naprednije stvari u odnosu na prošlu generaciju. Ne samo po vrijednosti, nego i po kulturi, obrazovanju, poštovanju i tako dalje. Morate da shvatite da, na primjer, prije se baš, da kažem, strogo i striktno znalo da se poštuju stariji, da ti isto starijeg moraš da poštuješ kakav god da je, znači ne mora to biti svaki stariji koji je pametan, ali kojeg god starijeg mora si da ga poštuješ. Danas u moju generaciju se isto to obuhvatilo, da se stariji mora poštovati koji god da je. Na primjer, generacijama par godina mlađe od mene ili 10 godina mlađe od mene nemaju toliko, da kažem, učvršćene temelje po pitanju toga. Oni ne cijene mnogo, na primjer, starije, starijima se, na primjer, obraćaju slobodnije, što sam rekao i u prošloj stavci, tehnološki razvoj, i mislim da to, kažem, nije dobro u neku ruku, zato što tehnološki razvoj, kao što sam rekao, po pitanju toga možete sve da vidite, a to nije dobro, i zato su, da kažem, mlađe generacije mnogo slobodnije, mnogo su, da kažem, po pitanju toga su mnogo slobodnije, mnogo su sigurnije nekako, na neki način, ne znam, kažem, nisu čeličnije, ali su sigurnije, evo, aj tako da kažem. Sljedeća stavka jeste kultura i obrazovanje. Kao što sam rekao, po pitanju kulture i obrazovanja, kulturu sam pomenuo da se stariji moraju poštovati i volio bi da se to odražava na ostale generacije, ali kao što sam rekao, danas je nekako zlo vrijeme, tako da je teško
da bilo koje dijete na neki način uputiš u neke vrijednosti koje su prije se mnogo poštovale. A što se tiče obrazovanja, pa kao što sam rekao, mlađe generacije su po pitanju toga dosta naprednije, zato što imamo telefon. I onda sve ono što nas uči u školu, mi možemo preko telefona, tableta, laptopa mnogo više da naučimo. Znači, evo, generalno, ajde da kažem, ja sam osoba koja sam tek prvi smartphone dobio u 9. osnovne škole, znači to je bilo 2016. godine, to je bio prvi onaj mali Huawei 2013. godište, on je tad bio popularan, ali sad je naravno stara taj telefon i više ga ne koristim, ali uglavnom kažem da sam cijelu osnovnu školu proveo bez smart telefona. Imao sam običnu Nokiju koji si mogao da igraš samo Diamond Crush, mogao si da igraš zmijice, da pozoveš roditelje, oni tebe i da ti pošalju poruku i to je jedino što si imao na taj telefon. Iskreno, mnogo mi je milije što sam odrastao bez takvih telefona i tek kad sam, što bi se rekao, ojačao malo kao ličnost, tek tad sam postao aktivniji korisnik te tehnologije. I želim samo da kažem da obrazovanje po pitanju toga sada, kažem, mnogo po pitanju toga bolje, a ujedno i gore, jer djeca u 4. i 5. osnovne znaju nešto što sam ja tek znao u 9. razred. Znači, hoću to da kažem da, na primjer, djeca danas ne moraju nešto previše da nauče u školi, ali preko telefona mogu masu stvari da nauče. Naravno, kao što sam rekao, 80% ljudi ne koristi tehnologiju na pravedan način i na pravi način kako treba da je koristi, ali opet koriste. Što bi se rekao, to je znanje veće i to je ono što želim da kažem. Sljedeća stavka jeste radni stil. Kako se poboljšala, da kažem, obrazovanje i kako se poboljšalo znanje, tako se poboljšalo i radno iskustvo. Opet kažem, masu ljudi prije 30 godina ti si morao sve da zaradiš sa svojih 10 prsti. A danas postoje youtuberi, kao što vidite mene, postoje youtuberi, postoje influenceri, tiktokeri, TikTok bi ja ukinuo, ali nećemo o tome. Uglavnom influenceri, ljudi koji preko baš te tehnologije zarađuju pare. Znači, to su ljudi, na primjer PewDiePie, i koji je bio, on je počeo da snima za YouTube dok YouTube još nije postao popularan. On se tad probio i to baš široko, kad sam ja za njega čuo, kad sam bio 5. i 6. razred osnovne škole, i on se baš tad probio i čovjek je samo šeđeo na onu svoju stolicu, malo premio svoju sobu, room tour mu je malo bio poboljšan i on je, zamislite, na to zarađivao velike pare. Nije imao potrebe da ide u školu. Što se tiče njegovog privatnog života, tu ne mogu ništa da pričam jer ne znam njegov privatni život, ali što se tiče škole, sigurno se nije mnogo trudio, s obzirom da se proslavio na neko drugo polje i nije imao potrebe da se škole, što bi se rekao, da sad stiče neku diplomu fakulteta ili da stiče neko veliko znanje, neko veliko zvanje, da bi on morao sad da radi nešto. Osim PewDiePie je bio među rijetkima tad, ali danas ih ima većinu takvih ljudi koji snimaju čak i neke budalaštine, ali džabe su to budalaštine, možete i pričat da su to budalaštine, ali te budalaštine su donijele njemu dobre pare i on sad ima dobro auto sa tim, dobru kuću, stan i Bog zna šta sve ima sa tim parama. Tako da taj tehnološki razvoj je mnogo uticao na današnje čovečanstvo. Kažem, ja sam prije možda neki dan pričao sa mojim bližnjim ljudima da za jedno 10 godina planiram da ukinem telefon. Da se vratim na Nokiju ili na neki mali telefon i to je to. S obzirom da sam sada, da kažem, 5-6 godina aktivni korisnik tehnologije, onda sam razmišljao da ga ukinem posle nekog vremena da bi mogao da napokon se vratim normalno u životu. Ali sad i da ga ukinem, posle 3-4 dana bi se vratio telefon, da onda je bolje da se trenutno držim te tehnologije. Ali evo, preporuka je svima vama koji ako to možete, ja planiram sigurno za jedno 10 godina da ukinem telefon. Sad, da li će to biti moguće, to je daleki period, tako da ne mogu to da garantujem, ali mogu da garantujem da ću pokušavati to da uradim, jer hvala Bogu nisam zavisnik ni od tehnologije, ni od interneta, ni od telefona. Znači, naravno, korisnik sam kao i svaka druga osoba na ovoj planeti, ali nisam zaluđenik kao mnogi. Tako da bolje da se tako to nastavi. Sljedeća stavka jeste komunikacija. Isto tako, kao što sam rekao, možda mlađe generacije nisu čeličnije, ali su samopouzdanije. Zato što, kao što sam rekao, imaju telefone i imaju bolju komunikaciju. Zašto? Zato što na internetu, što možeš pronaći do svih loših stvari, možeš pronaći i dobre stvari. A što je među tim, da kažem, dobrim stvarima? Rečnik. Znači, najvažniji je rečnik, ne samo rečnik, nego ti možeš da gledaš ljude koji posjeduju bogat vokabular i nakon toga možeš ti njih da gledaš i da učiš veliki broj riječi, veliki broj izraza koji koriste akademski obrazovani ljudi i bez diplome ti možda imaš način govora kao oni.
a naravno, kao što sam rekao, telefon ti pomaže po pitanju toga i najbitnije je da čovjek koristi to u dobre svrhe. Znači, generalno želim da kažem razlike između naših i prošlih generacija. Također, sljedeća stavka jesu aktivnost. Što znači aktivnost? Pa kao što sam malo prije rekao, prošle generacije nisu imale preveliki pristup tehnologiji, ali čemu su imali pristup? Pa da stalno izlaze na polje, da stalno izlaze u gradu, da su stalno aktivni. S obzirom da nisi imao da šalješ poruke, mogao si da komuniciraš direktno s osobom bez telefona. To je veća aktivnost. Manja aktivnosti po pitanju te, da kažem, prošle aktivnosti jeste ova današnja. Što ti nema potrebe da, na primjer, da se nalaziš sa nekim, nego čuješ se s njim preko telefona. Na primjer, evo daću malo smiješan primjer, moj drug je smuvao jedno 5-6 djevojaka preko Facebooka. Pozvao me kod njega, veliki pozdrav za njega ako on gleda ovaj klip. On je 5-6 djevojaka na Facebook poslao poruku, hoćeš da mi budeš djevojka. I to su sve bile neke djevojke iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Nijedna djevojka nije bilo odavde. I 2 su rekle da, 4 su rekle ne. Eto, malo sam se našalio na lijep primjer, ali želim samo da kažem da čovjek nije uopšte išao kao generacije naših roditelja, nije išao neđe u Srbiju, Beograd, Novi Sad, Zagreb, da bi upoznao djevojku koja mu se sviđa, nego je samo tako iz kuće, iz svog kreveta poslala poruku, hoćeš li da mi budeš djevojka. I ta djevojka je, eto, po mom šoku pristala, ali naravno nisam se razočarao na tu djevojku, zato što je ona u vrijeme tehnologije, vrijeme tehnološkog razvoja, tako da ne bunim se ni na koga ko to radi. Ali generalno želim da kažem da aktivnost je tada u tim generacijama bila veća, a nama je aktivnost veća po pitanju tehnologije. I želim samo da kažem da smo mi mnogo se ulažali. Naprimjer, ukinut je vojni rok, masu stvar, radne akcije, nema ih više mnogo. Dobro, ima ono volontera, ali naprimjer kao u staroj Jugoslaviji po pitanju vojnog roka, radnih akcija, više toga nema. Više praktički, kao što sam rekao, ta tehnologija nas je malo i udaljila jedno od drugo, što sam pričao na klipu, da li bih uništio tehnologiju. Ako vas to zanima, link imate gore, ovdje u desni, lijevi ili desni ugao, ne znam gdje je to, pa pogledajte taj klip. Uglavnom želim samo da kažem da su oni bili mnogo aktivniji i mnogo čvrčniji za razliku od nas. Dobro, ajde, ima to sve i mane i prednosti i nadam se da jedno drugo možemo dopunjivati i da sljedeće generacije možemo mi dopunjivati i oni nas. Ja se nadam da ste uživali u ovom klipu, nadam se da kažem da sam ispričao kako treba. Eto, malo vidite Millennium. Ukoliko me gledaju neki ljudi iz inostranstva, ovo vam je simbol Podgorice koji je izrađen 2005. godine ovaj most. Znači, svi ovi mostovi ovdje koji su oko Millenniuma, nijedan nije postojao prije 2001. 2002. Znači, prije bombardovanja Jugoslavije, nijedan nije taj most postojao. Tako da su sad sve izradili lijepe mostove. Kažem, ako me neko iz inostranstva gleda, da zna da je ovo simbol Podgorice. A prije nego što završim klip, bacite like i subscribe, nadam se da ste uživali u klipu, ako jeste, nadam se da ćete nastaviti da me gledate, kad će biti novi klip ne znam, a ja se nadam da ste uživali u klipu i ja vas pozdravljam, pa se vidimo u nekom drugom klipu i uživajte mi u ostatku dana. Ćao!